ملا محمودی بازدی و الکساندر آگوست جاوا د سری دا ارگانیزاسیون را سپاس دکن و بشتران سلاوی خواه پیشکش دکن نها بهیلن از بسا تبلیغوان ما بکیم سری دا مصطفی اصلان دوچه دکتر مصطفی اصلان دوچه دکتر زفر اچار دکتر میکائیل بلبل، دکتر محمد یونات، دکتر سفدا اوراق رشید اغلو اوی تبلیغ خواه پیشکش بکن حتی الوی در حاضر نانجی اگر هبه اوی به اونلاین بریا سرخطی بشتار ببین امی اون گهداری بکن پیشی ام لگوری رزی بریز دوچه دکتر مصطفی اصلان بابت داوی نرخاندنه گشتی لسر ربازا الکساندر جاوا یا ورگرین کردی با فرانسیه ما مستمع گهداری بکن کرم کن يعني اگر کرسی بکار بینیم بلا آماده به دیساج در بس موستم دنگتی باش سپاس جبو همو کسی آماده کار جبو به سمپوزیوم مالتا و آواز سپاسیاوات کم سپاسیاوات کم جبو بشتری و آماده یاوا وکی جناب جی وند بین ج نقاشک درباره خبات جاباده و نوروکا و چیه نه چیه زیاده تر جبرگو گلی خبال هم سرت خبتن سر خبتینه و بدی آوای هیچ نقاش دوام دکن چبو یکی مداخله میکردم صحیح از خوره چکم چنابی پکی برولوی باش من خواست از تو آگاهی درباره دنال جوره پیشکش بکن چاپکانی زحفن لبر لسر دوسیه که آرشیوا جابا او بخوا دماغو خود ناسین وک کنسولوس روس و خودیه خلاتا سنت آن شوالیه de la Légion d'honneur يعني بلاي حدي بلند و وكي سرلشکر ارتشا روس جي خود ده ناس كرن لبر اون فرانسيا ونا اون دبينن برهماوینا یکمین ناس دکن یعنی جی گلک جورناز دکن اب جامعه رساله حکایت بزمانه کرمانجیه عالیه جیدی عالیه چپش فرانسیاوی هلالی مندبینن اب تکانه برهمه کو جابا تمامی قاسی گویزان ورگران دی فرانسی و چاپ کردیه دگل ناس دکن بلکه اوجو هسته فرهنگاوینا مشهوره اوجی فرهنگا کردی فرانسی لی مثلا افجی عادت و رسومت نامه که عالیه جان دوست و هاتیه لاتینیزه کردن و چاپ کردن هند وینل بد دستخط و عالیه دیجی فرانسیا وینا فرانسیا تکوش کردیه هنگی رش بلک مایه لی چاپ نکردیه تونه افجی وقتی هند بینن دو جان دوست و که زیا آوجی گوند بینن دو جاری آتیه کردن افجی همان برهم بدیا 7 ساله لفرانسای پر بالکشه hayvana جوی ورگرا جابا فرانسی تونه وانا راست دست خطا کرمانجی ورگران فرانسی جویس بلو بلکی گل کا جوناوی بهیستیه و حواله کردی لکولنر فرانسی ساندرین الکسی ل پاریس چاپ کرنه evji varyanteka evji durul mecarisa melamusa hekari ke kemin Ömer bahar neşaş soranya ve na libaşir çap kide u mebist go latinize kirna ve hate çap kirin zanım latini jate çap kirin ev berhem ji jaba 20 hikayet ji vargaran Fransi takus kirne le jepe ve damne kidiye maye سر از نمونه که افجی برگاونا بالکش ظرفا خسنا ظرفا هر برهم لسر وینا بوی آوای فرانسین بیسینه دبی ملا موسای هکارینه لجغینی
servedre li tijhedi jaba bahsa mela Musa hekarina ki tenelvir de sere dosyayı da dibeşe ev hikaye dibe hikayete kurdun paşa dibeşe Farisi mela Musa jmara mela Mahmud Bazdi jmara vergarandına kurmancı dibe yani vak işboyuna ev berhama yekem a peşigo me jwara goya vaku وکو برداومیا و برهمیه برهما عامل موسای هکاری جابا و برهما دیم وکی برداومیا و پیشکش دیگه و دبیجه بشای کم لسر ناوه حکایت و رساله کردی فرانسیاوی تابی جرات بیشم ده 1860 ده لسن پترزبورگی خاطیه چاپ کرن دبر de em dibini be rebazavina çava da çişant ki ev dosyaya go liser xabitiye a hikayete mela Musa'yı hakari pişti biz hikayeta devam ne kiriye le de rupela heri davide hund dibinin go dise vaki ferhenge keşkar şekilde peyvini kurmancı go tam tene kişi yani belki bo bine birafa Fransa'ya kurmancı ise ulverji آگاهی درباره برهمه دانه اون دبینن به بچاوای مال محمود جر خباتی تبایا خباتی کوش دست خطا مال محمودن دوی آرشیوا جاباده بوی آوای یانجی بگلم پری بوی آوای هاتن ویساندن از بهم سر ببینم گرک هبیم یک کپیا کریه اساسه اینا بریگم جابا دسته خوبی دیه ملا محمود وی شوی جرامه دکیه خویای گو جابا جه خستیه تجمره کردیا عربی بین بیسه و علاقه نماجیه خویای گو پشتی وینا لهمبری وینا وقتی دوا بر همه ورده مثلا وروند بینن پیشی لاتینیزا کرنا تیپ عربی کیه و دبرداومیاوی ده وند بینن پاشه فرانسیاوینا نویسیه رباس کی بیاوی شوپاندیه کو خط بخط ورگراوی کریه یعنی هبوک لهمبری وینا وکی ولورد بینن به لسر هبوکا پیشی عربی چی به لاتینیزه کرنا وینا و بدوره فرانسیا وینا یعنی بجن لگورا سر خواه لوی روپلی فرانسی لگورا سر خواه نمیسیه بلکی جی ربازا ورگری ویچاخی بی آوایه انزانم لی جابا Rebazık bir avay şopan diye, und binin. Hatta dverte çekiliye belki havale Arabi xoyn zalin ko li milevi yani Farsiyawe jin visiye Mela Mahmud. Elbette emni zanin net peşkeşi de net de vera necaba havale go destxate Mela Mahmud xandı bin nizanım hebin bera jmra bejin. Yani ev berhem jike kopya kirne. Jike jan berhema Farisi god bejin durul mecalis. De arşive İraniya de Pırtuxanaya İran'e de dosye berheme bivina vay hene durul mecalis hatta mehenik je daxistin jî mecke kemin priskir me go ev Emela Musa u ev hikayetin go durul mecalisa Farisi navade ve kevi hene gona tene yek dido دل ادی گوته علاقه بدرتا و راستش کی مثلا یک بحث تیمورلنگ کی یک بحث سلطان محمود عثمانی کی لی هر جابا بیاوی گوتی دبی کرداش ملم یعنی belki مرو بیاوی فهم بکی کو فارسی وانا زانن دناف خدا کردا بربلاف کرنا آنونیم بونه هیچ نه بوی میراتیا کرداجی از بدام پیدا هرم und biningo dvirde mjora goya dve bergede ein viavayt be hikayetin farsi kuj Melam Mahmud Bazidi jali ve bo kurdi hatın vergerandın vergeraj kurmacı bo Fransız alimi ve o ev berhem bitumami nahdiye vergerandın demago ev iddiaya go ev durum mecalis ev hikayeti farsine dina Faristan'da
havale go ser literatüra Farsçı tkabettin belki behtir agahi yaptın mı? دستخط بردسته ما هبن باشه لی مثلا ما وقو ترک جنویسی از کت ناف لکولین که هنیک جوا حکایتین کو به برهمام موسی حکاری دنه مثلا د مسنویه مسنویه می نه جلالت رومیا مولانا د مسنویه ده مسنویه جی شرداریا کنیای و kurmancıya çekiliyor. O gelen diyor kurmancı secilda behelbesti çen hikayet jvan hikayete mela Musa dur dehene. Yek jwa hikayete mesela go pir berbela yani varyant ke ve ezanım pir balkeşe ganim hikayete ganime belki hinci ve cizanı benim liceme Ali Merdine son hayede be ganime mi be. Yani bu vataya tü tekliya mütehayim jetüneye. Serboriya ganim dve hikayede de pir balkeşe ko ganim keski fakir lavaze roket çecamiye jmela vaze göhdarit ki dve havcana ki insan jenasibe xobu terse xoda kısmeti herkesi çeni. Edo madem ki xoda kısmeti herkesi çeni ejin laxabt. Xanma etkena ki dbina ve xoda kısmet bişeni. Pişti ser hoca denge مانگه که گول که دوی حشایت آهد ببینه با خود قسمت میشم مانگه هاتینش خورشر جد که گوشته وید خوی دانی عصر یک دل داری دوی حال مسئله تشکیب بی آوایدید به به تشکر جد و مشر جکر خوار یاد به آمنه به خودش مرسان قسمت منه قسمت تا نه قسمت تا حدود بنجام قاضی دوی خودش درازی فقیره حسب کی تزکات دای قیامت رات که عاشره شریعت بیا و فلان گندی حمله توب دبن قادیت کنا که وی سر وقت تاک این باش رجعینی ورن ها بروی دارها اما شریعتا ببرن دچن بر دورا داره دبی کاوه دره بکولن tabi hikayet amela Musa dedi evnaya به کابو کولن دکولن نحسی درد کردیم دبی زنه فاستی کنه دبی فاستی دای کوباب غنیمن و اف خودیه گول که خودیه مالچی غلامی وانا بو هاتن الوردانين بخايتي بشوا وكشتن ولا شواج الورد وشارت ودسر ماله بابي غنيم حميداني بجا شريعات الجورا شريعته به اف مال حمي غنيمه نيوينايه بشي ادي ملات به تمام يعني شريعات هاتشي مثلا غنيم ابشروا بيا منه مثلا قود بيجي يعني غنيم دي بيجي ممالته نبديا تا على قامبيراتنا قالوا برسام اف جواجي قالوا جورته قو تمام صندوق ما مستعد الرحمن بغنيمه مبي هاي مبيتنا يعني اجي وكي غنيم اجوان تشتي خراب بيريمه ازيد دريجنكم ازبم داويه ده الجور وان خبات جابالو هلوستاوينا tabi berhevkari kiriye berhevkariye dest khata kiriye yani duan 5-4 dosyanın koleksiyona berdestemede قدره 7-8 که جی راست دست خطن که دانه که جکوب دست خسته آویجی نابیجی لیدی راست ملمح و جر نویسیه حتی جبو حکایت در المجالس حکایت ملمح ده بازدی گومجی لاتینیزه کرد چاپ کرد ملمحمود بیجه که تابی هم کردیاوی هم فرانسیاوی دبی جبو خاطره حواله عزیز گوازگر که جه حز دکم الکساندر جابا ماف خبات کریه yani خویای گو حتی نی دبیجه که مگرامرش بو خاطره وی نویسیش بو گو هین ببی دوستانیا وینا او وقتی گو جابا برهما خود شنج بو چاپه لرچ پیتر لرچ پیشکشی پیشگوتن که جرادنیشه دبیجه جابا بخیره پرتوکا گو مل محمود جرانویسی مکمل بیکی ماسی کردیزانی او قصیب اوایکی سرکتی بیه گلو نخوا جابا اموک برهفکار ورگر و نیسکاره بر همین زرگوتنا کردی بنرخینن آنجی هم برهفکاره هم ورگره هم جی نویسکاره زرگوتنا کردیه پرسامه جبو جواته سپاسیت کم کو ولم گهداری کرد سپاس دکن جبو تبلیغام مصطفی اصلان آگاهین هجا جبو ما پیشکش که راستی جی
نویساندن زحمته ورگر زحمته کردنه و ترانسکریپت زحمته کردنه تدیان دست خط هنه مرد وقتی نویسکار مخصوص نویسیه که جبو که تو کس فهم نکن او کسی که وی کاری دکن یعنی ترانسکریپت کن دست خط دخوینه براستیشی انسان هیجان امان پیروز و تبریک دکن نهاجی گلو ما مستم کایل اوی آنلاین بشتر به کابل هوال آگاهی بدنمه از بکم یا تمام باش قینه حاضره نه اگر مساعده ها بازی سلاید گلو حاضره بله تمام باش حاضره سلاف دیسا از و به حرمت سلاف دیکم از همه راست در باسی بابت دو خبه ناوی بحثا من مورفما ده بیورزیا کرمانجی ده جنمونه این جامعه رساله آن مورفما چی از پیشی کرده هندکارن جوی بخوین نزی و دریف جای بسا خباتی بکم وکی بابته که مورفو سنتاکتیک مورفما خصوصا دکشاندنا لیکرانده در تپیشامه ده دمین بوری ده مورفم لکاره لسر رزمانوسان هن آگاهی دانه که گلو او تشتکی یعنی گریک دمیه یان امین ها ببینید داچه که باشگریک داچه کیه مثلا در روشا بریدانی روشا یونلمه ترکی یونلمه ده امین ها هم ببینن اف مجار هم ده مجاره که مورفولوژی هم مجاره که مورفو سنتاکسی هم لامو مگوت تدی صحای مورفو سنتاکتیکی یعنی صحای بین آوری ده ده وان لیکونن ده درت پیشیامه سینور و بسا سینور و رباز خبات خبی کم پاشی کورتاسی مورفم چیه و از دست در باسی مجاره خبیم رواز خوات هم رواز لیکونه که تصویریه و باقی که سنکرونیک لوی خباتی لوی مجاره نزدیک دبن سینور وی خباتی جی چندی مورفما هنگی دنجی یعنی ناوی بچکی گشتیه د گرامر د گلک جهان داتی پیشامل لی امی بس سه خویان کرنه و مورفمی بکن یک دم بوریان دیار ده یا دویم ده روشا بریدانی ده روشا داتیف یا سیم جی ده لیکران ده دما لیکر جهد و گهرن دوان ده درته پیشامه سینوری و هر سی جهانه و نمونه مجی ده جامعه رسالان ده هیا یعنی ابجبو اگرا ویکو ام و لیکولینی بکن د جامعه رساله ده دوان هر سی جهان ده مورفم درته پیشامه تام نهاتی ایزا کنن بنگه ها تئوریک یا ویلی کنی یا خباتجی اوه کنه ها خبات این رزمانی دکارن پشتا خوابدنه بنیادگریه یعنی تئوریا بنیادگریه یا دیگه هجه ساسور و پاشی جی تئوری فونکسیونی جی کاریگر رزمان کاریگر لی جبون ایزاه کرنا هن تشتان اف تئوری تیری ناکن دوی مرد پشتا بوده تئوری سنتاکسین مدرن با نمونه خصوصا پشتی که رزمان گردونی تئوریا هلبرینر و گوهرینی یا به هاریس دست بکر و چومسکی مارتینت و یه دن لسر خبتینه هنتشتان مجبور که ایزاه بکن دوی هم پشتا بوده نوان تئوریان در زمان ده بنیاتا کور و بنیاتا روسر ها بنیاتا کور ده تیگه جدا و دم درتی بنیاتا روسر جدا دفن هن گوهرین هن کار دبن ده هنگام آخافتنی ده کیمبون چه دبه زیدبون چه دبه جهگوهرتن چه دبه هن
همان یعنی پیک هنین رسته هن رولان دیگر نسرخه بوان دوی بینه izah kirin. Beli me got sê sînorê me sê cihên ew dema boriya nediyar, morfema berîdanê û dema lêker cih diguher. Ji bo xebata xwe me nusxeya rûden koyî ya ku mamoste yekek ziyacı transkribe kiriye wergerandiye me ew hilbijart baş em rast derbasî mijara xwe bibin niha dema boriya diyar ji xwe kevşe şahidê wê karî ez hatim tu hat ew hat dema boriya nediyar navek din dema boriya diyar di Kurdî de hûsanın terminolojiya rêzmanê zêde serê me va değişîn em jî nekevne navê yekê dema em bilêv dikin morfema ên têne dawiyê bo numune ez hatim tu hatî ew hatiye eğer lêker têne ter be negerguhez yani Tirkî geçişsiz be dema geçişlî be jî wekî ku hûn dibînin min dîtiye te dîtiye wê dîtiye û ji bo ku rewşa ergatîv heye tu dikarî wekî şiklê pirjmar jî bikişînî min dîtine te dîtine wî dîtine di dema boriya nediyar de bi vî şiklê tê kişandinê ev morfe di demên hin demên din de jî bo numune di dema niha de heye Cadet Bedirxan dibêje divê nadîr e edîbkaranî wî lê devokên Rojava de heye devoka Efrînê qismekê Rihayê û devoka Berfirat yani iştîbêjin devoka Berfirat hêjî dijî ku mamoste mazhar baxlı vê deriye tam devokan de ev li kar e di dema niha de mesela dibêje ez dikime ez diçime ez te dûînime yani di dema niha de jî bikartînin vê yekê lê ew me gotibû di nav mijara me de nîne ew eya dawiyê yek divê lêkolîna me da morfema e divir da dertê pêşiya me çend nimûne me ji Camiyê Rîsalan hilbijartiye her sê bûyîne oldaşê tê gotu êdî diran û her du destê meleyî hatine girtin di van ewan de heta ji destê me hat me ew numûre hilbijart divê rewşeke berîdanê yönelmeyê tune be rewşeke datîv tune be rewşeke xaviya dema boriya nediyar hebe çend nimûne ji xwe wekî hûn dibînin bi vî şiklî ye dîsa me got خصوصا روش بریدان ده امی ببینند دبوکی کرمانجی ده واریانت و گلکن از هنکی ایجا یا دویم ده لکولنامه ده یا دویم مورفما اد روش بریدان ده یونلمه درومو تدید ترکی کسی که آشنای ترکی نه ترکی فر بونه حال ekleri durum ekleri هبو yalın durum belirtme durumu yönelme durumu ayrılma durumu o her vakitten نهاد کردی داشت دیگه نکمه روشی چند ریوه هنک به گنگشینه به رابرینه لسر وان دی کردی ده مثلا روشا ارگاتیفه روشا بریدانه روشا درکتینه روشا خورو روشا انسترومانی او یدن ده جبو کو مجاره مال سر و روشا بریدانه هم تانی دورده بسوی بکن جو خد دورده مورفم هيا بریوی ام دوی ببینیم به کاد کرمانجی ده چند جوره بریدان هست. یک به بازنه ده چکا جره یعنی جرایی چیه به بونمونه ما مستجمر را گوت هر بشی باوی من آخج پالیان را بر دور ده معنی که بریدان هست جمر را سلاوک شاندیه او یا یکم یا دویم به داچکا بوی چید به داچکا بو ده سورانی ده ده کرمانجی بهدینی ده دورین حکاری هن دوران دیسانها بر حیات الکاره تیب کارانی برانبری ام انگلیسی داد کارن بیشن تو تیب کارانی فارسی به تیب کارانی از دچی بو گوندی یعنی بو گونده نهال ام بیشن دوری به وی شکلی اف کارانی هیا بی مورفما هر و حال حکاری واریانتا دیجی ها یعنی از دچما گونده از دچما مالی او واریانتا جی ها زاروک دچم بو مکتبی بونمونه یا دیم اوه با او توان مچما گوتیه با او توان راستی با او نافدریا تواندی یعنی او پیوا نافدریا کو هاتیه تویایی پشتی بویت دی گوند تویایه انهاد خصوصا دواکن در بهدینی ده نافدر کسی سر رزمان دخفتن دزانه نافدر نیرزا ده میلکه رابونا توانگی هست جلادت بدرخان دبیجه
مکیور دانی سر دیوار مکیور دانی سر دیوار مکیور دانی سر دیواری دوی هر سیش هل میل بر رابونا توانگیه بله یا دیم او یا سیم لئو توان او لمن بو میوان وی لمن نهری دور دج روشکه بریدانی ه بله او توانگیه بالا وکشاندی سا پشتی داچه که پیوات توان دیته من توان دیه ماموسته لمن پرسی ماموسته جمن پرسی واریانت او ساجه هنه دهن اوان ده تشتین دوکی هنه او به من کنیا او هر وکیدن ام دبینن د بریدانی ده ل تاوی نافدریات توان دیجی لکاره یا چارم که نها بابت عمل سرویه مورفما ای تاوی پیوا توان دی ایجا اف راستی یک رونینه یعنی واریانت و گلکم بونمونه از دچم مالی جی هیا از دچم مالی جی هیا از دچم بو مالی جی خون بگوتو بو که یادن لکویه یک دن هیا اگر جی نچوه او جی چیه از وسا د بیرام دا چقاس ما از بیشم از دچم تاتوان هیا مثلا از دچم نورشی نه حالا دوره بلیسی بونمونه مورفما ایتونه و پیوان نافدریج ناتوه از دچم نورشی نابی نورشینی یعنی تاتوان نابیشه یعنی لدور مینا نافبرا چیای سیپان گلیداخ و الاداخ و گلیداخه دایه که داچکا داتی دویه از دچم مالی دا یعنی از مال دا منا یعنی اوتشتک جدایش خواه از دچم مالی دا از کتم بنزیلیکی دا دایک دی دویه یعنی فرمه وی دوکی هر دوکی نه هر وها نه مورفما ایه نه جی توان که از دچم مال از چون مال افجی دو کنده هیه امی نها اسی سبب وی کیجی بیجم ایجا از دچم مالی تدی مورفما اتونه مال دویه از دچم مالی مورفما اه مال دویه از دچم بو مالی داچکا بوی هیه مال دویه بله یعنی اف واریانتان همی هنه دو کرمانجی دا دوان وی اکی بسان بین ام نها دو ویلی کنی دا آرمانجو مبستان ما او که ام وی اکی ایزاه بکن هر روشه دن هنه روشه که خویانگی یعنی اسپکتیف هیه اسپکت چی اسپکت ترکی görünüş yani bakış yaradı beşin kese yekem kese bir tara daxil tişte گو هست لگوره وی دی شکله معنی دی شکله تو مخاطبی وی ترکینک görünüşünek bakış دیجن belki kese yekem یا وی bakış kese مخاطب جره görünüşe لیم kurmancı جره خویانک دی گوتن تماشاین عزیز اف افرابش خویانگی دوی مورفمی دا دوان لیکران دا خصوصا لیکرا چوینه لیکرا گوتینه لیکرا آویتینه لیکرا کتینه لیکرا هاتینه دوان لیکران دا خویا دکه نها سه نمونه مرورنمیزن از دچمه آمده از دچمه آمده از دچمه آمده لحجه دقت بکن لما من جیکو هیز سورانی جبو ورگوی هیز دویشن جیکو سترس هیا دور ده حجه گرنی بیستاندیه از دچمه آمده لیکرین کرمانجی ده حال خوی دما نهاده حال خوی فرمانی ده ورگو یعنی هیز سترس ده هجای کمین ده از دچمه آمده جخور روشا نرماله یا جی دوتکاری بیشم از دچم آمده یا جی دوتکاری بیشم از دچم با آمده فرق نینه سترس ده هجای کمین ده یا دیم از دچمه آمده یعنی آمد جای خوشه تو قده خنینه از خود دچم دور ده سترس ده سر هجای دیم از دچمه آمده معنی دو گوهره یا سیم سناریو که وها بلوره حشیمه کسک لاتوبوس سوارد و یانجی تلفن گوید که یانجی سر خود درخسته جامعه را دویجد و از چما آمده از دچما آمده پرانی ده هجای دویم ده دنگ دیر دکوه او دلیکری دن دیوسانه گوت نمین هات نمین بیشن کت نه مالی اوسا از دچما آمده و جاریجی سترس لسر هجای یکم جبر کتیه سر دچی دخیه جف روشه که پروسودی که پروسودی چیه پروسودی ده زمانه که ده اگر تفگرین دنگان بونونه ریتم بونونه تون برزبونا دنگی وقتی دن ورگو یعنی هی سترس دکارن معنی بگوهرینن جفر جوی راه پروسودی دیگوتن روشه که پروسودیک و خویانگی هیا دوی
نمونه دا ادبجم خی وقتی مکمه خنجوی انکلیتیکا ای یانجی ای هیا با نمونه من ماوسته تلفنی من کرد بچک جی مجارا خم دور دکمن ده لکنه دا ویجی هبه و سوک دریجی زارو که کرد چیوی کان هرشی قشی که کرد او ایا داوی چیه اصلی بری یانجی بکارانی نکو به داچه که لطی بکارانی ما مستلمن تلفن کرد یانجی تلفن لمن کرد و سوک لزارو که دریج کرد یانجی و سوک دریجی و سوک دریج لزارو که کرد فردا امینینم اوه که دایناوی داری چیوی کان هرش لقشی که کرد دکاره تشتای کو ساجی چیه به یعنی دفردا مبستم او کو ای دکوه شونا داچه کله امجی دکارمو سابیجی که مورفما داچه که لگلو problem eve greya deme yani lekere yan da çeke lekulame heneki lserve be her vaha vaki en kritik az bejim basa kritik bugün kurtasi kritik ev cerraya ku carna vaki morfeme ke azat yani vaki peveki ki bu numune da çek cinav gehanek dikare bikar be carnaji dikare vaki gre vaki ek vara ser peyve du kurmancı da cinav u da çek jbo kritika numune başın هفلان بحثا تكر كيف هو أني برسام من كريه من أوجني في السوجة شيء هذا من قي هفلان لتا بحث كر يعني بحث لتكر دفر دجي الشبائية لفرقك هيا ده حرديان روش خوديتي يا دور كاتني ده لإيه ده أو تنايا إيه شونا ليه دقر أم دكارم بيجن ده جامعة رسالة ده نمونه وها برند از دمان پرهندک بو از حق مامسته هجانه خوم یا سیم یا کد بویا بابت لیکونامه مورفه ما اد جوهرتنا لیکرانده شوانی گازی کر شوانی کره گازی دو آوه کشاندنا لیکری اف دناف گلده هیم بلیکره کرن و خستنه خصوصا بمره کره شهر بمره شهر کر چما لیکر جهد گوهره ده انگلیس ده موون ترکی تاشما جارنا هن هیمان جهد گوهرن جبر هن سببان ده کردی ده خویه تشته کسا چیبیه و روش فوکوسیشه یعنی گرانیا هیمانه که درته پیش ایجا او چما ای وردگره یعنی شهر کر چما کر شهر نینه دبه کره شهر لیکولنا ما اوی سرویجی هور ببه و دیسا جامعه و رساله اینده نمونه گلکن ملا محمودی بازیدی پر بکارانیه از همه یکی دویا بخوینم از خاطر جواب خواستم باش دیگه ما گازی کو دو سه دنگان سیاحمد دیگه تا گازی دورتا دیگه تا گازی کنگی گازی و دیگم دورتا جوره کدنی جوی احمد فقیر کرینه چاورشی کرینه نگوته کرینه چاورشی گوتیه دکنه شهر وردی سهروسا بلیکار خستنی من ندی پرانی بلیکار کرینه چی بیا بله افجیا سیام بو مهنه کی دریش کر از لیبون نخواش واد خواستم سپاس کمش بو گهداری آورد بله نهاجی ماموسته سفده ورک رشتولو اوی لاتینازاسیون ده فرهنگا کردی فرانسی آگوست جاباده ناوی بابت امیوی گهداری بکن مستکرم کی روجباش بخیراتنه مجرم لاتینزاسیون ده فرهنگا کردی فرانسیا اوگوست جاباده و که ام دزانن دوی سردم ده هیچ لاتینزاسیون چنه ببوجه با کردی یعنی هر یک لگوری خواه لاتینزاسیون چکر به مثلا گارزونی و لرش جاباجی لگوری خواه لاتینزاسیون چکری اما ایرو لوی بنیرن فرهنگا جابا دیکسیونر کورد فرانسه فرهنگا کردی فرانسی و که اون لبر دبینن جالی اوگوست جابا و هاتیان الکساندر جابا و هاتیان ویسن جالی اکادمیه و هاتیه چاپ کردن لسن پترزبورگی و فردیناند جوستی آماده کریه. ده 1879 هنده جالی فردیناند جوستی ولی
bu barın iro gerek serimde şu biçek ben askeleceğim bu. St. Petersburg'e çapıye 1867 jaba destxeta xwe pêşkeşa akademî kiriye. Pişe jaba ferhengeke Fransî, Kurdî, Rusî li peyvên Kurdî zêde kirine. Justî jî van peyvên nû li ferhengê zêde kirine. Yani piştî ferhenga jaba esas justî jî kedeke mezin de yani peyvên nû lêbar kirine. Li gorî justî jaba koleksiyoneke zengin a destxeta xwe pêşkeşî wî kiriye û wî jî tevî bêjeyên nû ferheng amade kiriye. Justî divê ferhengê de pêşgotineke dirêj nivîsiye behsa her aliyê ferhengê kiriye. Behsa alfabeyê jî dike ku dibêje jaba herfên Fransî bikaranîne ji bo bêjeyên Kurdî lê bîskektin em ê jî bibînin ne tenê herfên Fransî herfên cuda cuda yên kirîlî jî yên ku me heta niha nedîtine jî hene. Justî wexta ku ev destxet kiriye ferheng rastêrast yên jaba nenivîsîne dihim bêjeyan de wî bi xwe jî şîrove kirine ji xwe şîroveyên xwe jî diyar kirine yani çawa bêjim di destpêka ferhengê de bawayekî Kurd behsa her tiştî kiriye li wir jî nîşan dide yani şîroveyên wê kîjan in. Di ferhengê de bêje ewil bi herfên Erebî hatine nivîsîn piştî bi Latînî û wateya wan a Fransî hatiye nivîsîn. Hin bêje bi mînakan jî hatine nivîsîn. Yani ne tenê wateya rast wateya bêjeyê mînakên wan jî hatine dayîn. Dîsa em etîmolojiyê jî dibînin yani ne di her bêjeyekê de di hinekan de em dibînin. Wekî mînak di hin bêjeyan de hatiye destnîşan kirin ku ji Yewnanî, Tirkî, Erebî an jî Farsî hatiye girtin. Ji bo ferhengekî, ji bo zimanekî bizayend ez bêjim tiştê herî giring nîşankirina zayend ê lê divê ferhengê de zayend tune yani hem Fransî hem Kurdî zimanekî bi zayend ê lê li vir nehatiye destnîşan kirin. Rêza alfabeyê jî ne li gor rêza Latînî li gorî herfên Erebî hatiye dayîn. Li vir em bi gelemperê dikarin bibînin ka kîjan herf hatine bikaranîn mesela ji bo ayê em dikarin aksana aliyê rastê û çepê bibînin be hemen mesela C bi vê awayî hatiye nivîsin D, J di Fransî de wexta em navê Celadet Bedirxan jî bi Fransî dibînin D, J, E hatiye nivîsin ji wir em dikarin bibînin. Ç dîsa bi vî rengê hatiye nivîsin T, C, H, C, I, Ç û li vir C yek cuda heye kumikek bereva jî heye li ser. Dîsa E bi vî awayî E cuda ye ser E'yê dîsa aksana aliyê rastê heye û E û İ wexta tê cem hev dîsa E'yê nîşan dide. G bi du awayan hatiye nîşandan heta di orijinala wê de jî ser a Erebî sê xal hene. G û G he wexta tê cem hev wek G tê destnîşan kirin. I û İ dîsa bi heman awayî bi vê bi xal hatiye destnîşan kirin. Neyên cuda hene di ferhengê de mesela neyek bi vî rengê heye wek a İspanyolî ye wek ji bi çawa bêjim neqirikî ji jor ve derdikeve wexta dawiya piştî neyê herfa G'yê bê mesela sing wek neyek ji jor de derdikeve vî tiştî bi vî awayî nîşan kiriye. û dîsa ji bo şeyê C, H bikaranîye ji bo U'yê O û an jî û tenê ev O û di Fransî de wexta ev her du têne cem hev wek û derdikeve. Ji bo veyê hem ve hem we bikaranîye ji bo weyê jî hem ve bikaranîye hem ûyeke bi vî rengê bikaranîye dîsa kumikeke bereva jî ez bêjim û a û ev jî wexta yani ji aliyê Fransî ve em fikirim belkî bi wê awayî nivîsiye a û tê cem hev wek dengek O'yê derdixe waw jî canan wek O tê xwendin. Xe dîsa wek K, H ji xwe vê di berhemê biyan de dibînin K, H'yê û canan jî xeyek hatiye bikaranîn lê xeyeke ne bi vî rengî piçek cuda em ê bibînin. Y hem bi Y'yê hem bi İ'yê hatiye nivîsin ye esas di Fransî de herfeke dengdêr e
İgrek dibêjin yani İya Grekî lê dengdêr e li vir jî xwedê zanî wek dengdêr hatiye bikaranîn. Li vir min xwest ez hinekî mînakan bidim. Mesela DJ tê cemhevek C tê xwandin ecdadî. TCH tê cemhev dibe çe mesela bacîk. Bacîk li aliyê me em kartinin. Aliyê din gel an jî garis. Bacîka me aliyê me tatvan em bêjin bacîk. KH vek X mesela li vir hûn dibînin eyê ji bo iyê bikaranî esas bixêr hatî gotiye bixêr hatî. O dîsa wek me got Fransî de wek û tê xwandin mesela li vir dûr gotiye. Li vir dîsa em çend mînakan dibînin. Li vir xeyê bikaraniye xeyekê cuda ye bi xwe esas gotiye li vir yani bi piranî ji bo xeyê KH bikaraniye lê li vir bi taybetî vê xeyê bikaraniye muhtemelen ji ber diftonga xe weyê yani taybetî xey bikaraniye li vir û li vir tiştekî balkêşê heye ji bo ûyê tiştek wiha bikaraniye ser ûyê xêzek û aksanek aliyê rastê heye. Ev bi gumana min ji bo ûyê hatiye bikaranîn û yani li ser hedê herêmê û tê bikaranîn yani li vir ne rûnê bixwe rûnê bixwe ji xwe di çend peyvendin de ji min ev herf peyda kirin ji bo ûyê bikaraniye Fransîya wê bixsal e rûnê bixwe li vir em çeyê dibînin CH mesela çar nukar gotiye ser ayê jî xêz heye dukat kote wek çar kenar li vir hûn dibînin ez dixwazim vê nîşan bidim mesela ev rh çi ye Ferdinand Justê ji xwe destnîşangiriye ev rh ji ferhengeke devoka hekarî hatiye nivîsîn ev ferhenga wî ye yani ev ferhengiş ne a Alexander Java'ya esas tê de ferhengên cuda jî hatine bikaranîn. Mesela divê ferhenga devoka hekarî de çe bi vê awayê hatiye nivîsin C çar kenar ser ayê ji aksan heye. Mesela ev G ferhenga garzonî ye ji garzonê hatiye girtin ev jî dîsa bi heman awayê hatiye nivîsin C çar gotiye. Li vir mesela vê ferhengê dibînin bi devoka hekarî hatiye nivîsin. Divê ferhengê de peyvên zazakî jî hene ne di hemiyan de di hinekan de hatine destnîşankirin û li kêleka wê zaza nivîsiye. Mesela li vir desmûn jî gotiye desmûn jî habitant de desmûnî yani kesî ji desmûnê û li vir gotiye desmîj ablusyon dîsa desmîj yani li vir jî wek lêker bikaraniye desmîj girtin û bi zazakî jî nîşan daye desmaj û li vir vê herfê jî dibînin ser ayê dîsa xêzek û aksanekî aliyê rastê heye ser J'yê jî kumekeke dîsa bereva jî heye. Serda Hanım, du dakika. Tamam. Ez wiha derbas bikim wê çaxîvan. Mesela ne hatiye bikaranîn ji bo eyê hatiye bikaranîn êş bi vî rengî dûleur êş. Mesela êşa zaf gotiye li vir. Yani di ferhengê de em mînakan jî dibînin hem lêkeran hem mînakan carnan hevokên dirêjî em dikarin bibînin. Mesela li vir gotiye êş kişan. Dîsa hûn eyê bi vê dibînin ey ji êşa canî gotiye li vir. û ji ferhenga garzonê standiye dîsa û ev jî ji ferhenga ler. Ji bo weyê min ê ev destnîşan bikira mesela dûpişk heye li vir. Ji bo ûya Fransî bikaraniye û weyek bikaraniye pişk skorpiyon. Li vir jî şeyeke din heye li vir mesela hûn dibînin li jor CH hatiye cemhev li vir seyek li ser wê kumgek bereva jî
و یکی به خزجی هیه لبر دو مقصوک هیه دیسا به همان اوایی هاتیه نویسین پیوین ترکیجه هنه مثلا دولتلو گوتیه لبر دولتلو خیش زنگین یعنی جبوی کرانیه دیسا وکی فرانسی نویسیه yani li bir tiştek ku ez dixwazim bêjim latînîzasyona xwe li gorî Fransî çekiriye yani dengdêr çawa Fransî de têne bikaranîn vê di kurmancî de bi wî awayî nîşan daye û helbet herfên pir ecêb jî bikar anîne û ku em aniha di yani ser werdê em nikarin wan herfan peyda bikin ji bo guhdariya we gelek spas. Em jî Doktor Sevda Orakreş Torlu spas dikin ji bo pêşkêşiya wî. Niha jî Doktor Mikail Bülbül ew ê ristesazî di xebatên Mele Mehmûdî Bazidî de babeta wî behsa wî ev e. Mamoste Mikail Dembaş dengê me tê te gelo. Belê dema jî xweş be dengê baş te. Spas. Mamoste Keremke. Ez dikarim parve bikim newanî. Dema xweş be cemaeta hazir û kesên guhdar silav û rêz bo hemûyan. Ser xêrê bin hevalê organîze dikin ji destê wan sağ be. Ez ev pêvekim piştre Belê dixwazim ser hin babetên sê berhemên Mele Mehmûdê Bazidî bisekirim. Yani ev berhem tabii mesela koleksiyona Alexander Jaba berê parça yani daha zanîn û daha çapkirin jî ez bêjim qismek hatî çapkirin jî lê cara ewil 2013 de hemû arşîv yani bi Tirkiliya Üniversite û rahmetli Mamoste Qedirî rola wî jî gelek girîng pêşengî kir û ev hat û ê dilber destê me yê gelek vekolerên Kurd dikarin serxebitin û dixebitin û hêdî çap dibe tiştekî baş e. Rojava me ya îro ser sê berhemên wî taybetmendiyên zimanî û sentaktik ez ê bisekirim. Yek jê rêzimanek gelekî teferruatê Tuhfetul Xîlan fî zimanê Kurdan a du da kêşana karên Kurdî tarîxa wê ji diyarê 1866 hatiye nivîsîn adin jî xeberdana zimanê kurmancî ye 1865 elbet Mele Mehmûdê Bazidî yani gelek kesa qala giringiya wî kirî yani hem müstensîx bû hem wergêr bû hem xwe müellîf bû gelek xwe wê nivîsandine. Ev sê xebatana çima giringin ji bo hînkirina Kurdiya kurmancî ne. Evî giringiya koleksiyona Alexander Jaba destxeta ji bo kurmancî gelekî giring çünkü hemû tiştên bi Kurdî tamamî bi kurmancî ne. Mesela bi Zazakî û bi Soranî yan jî tune yani taybet ji bo Kurdiya kurmancî xezineyeke bêhempayê. Ev jî yani dibînin bav kalê me yani salên 1860 de ji bo hînkirina ziman kitêb nivîsandin. Tabii bana bi taybetî ji bo hînkirina Kurdiya Alexander Jaba hatine nivîsin. û ji bo tarîxa xebatên zimanê Kurdî gelekî qîmetin. Ez ê dayek nekim geleka qalavan tişta kirine yani ev sê behsa sê xebata bikim pirtayî behsa zimanê wan bikim giringiya wan bikim. Yani Mele Mehmûdê Bazidî herçend Bazidî tê nasîn lê xuyayî yani bi devoka Colemergê nivîsandî. Kesîra devoka Colemergê gelek li ser wî heye muhtemelen ji xwe bixwe Colemergî yani Pinyanşî çünkü gelek Pinyanşî koç kirine Bazidî muhtemelen ev jî ji eşîra Pinyanşîya aslê xwe Colemergî ye. Çünkü mesela Mele Mustafa jî xebatek ziman heye di koleksiyona Alexander Jaba de ev jî navê wê rahênanên zimanê kurmancî ye. Ji bo hînkirinê yani qasî zêdeyî heyset heb egzersiz tê hene ji bo hînkirina Kurdî. Lê tamamî zimanê serhedê ye yani hiç taybetmendiyên devoka botan ya jî badînan têde peyda nabînin. Yani jaliyê ziman de dibînin xezînekim bi rastî ev xebatana gelek peyv hene ku di ferengê me Kurdî tune bo nimune mesela hespê meşa mesela em dibêjin beza lê meşa me nizanîbû mesela hespêk dikarî pir bimeşe hespê çûxweş êkê mavêj êk nikarî meşe bil eksê wê kurê piştest diyarkirina temel
نابێ نەخۆشیات تێت هەنە نابێ ئەم بێژن پێوێن کێم ناس دوان خەباتات هەنە وەکیل نەفس نویسار مەسەڵە یەکش پێوێن کەون وێ دەمێ هاتی بکارانین ئەم دبینێت دوان خەباتات هەنە مجرد من نه فرهنگا وان سه برهمایی سنتاقساوی لما ماوسا زوز درواستم نبین عشیرت انگلک درواستم زیلان حیدران قرچوری حسنی نظام جلالی ترمن عسکری درواستم وان خبات هذا نبین انگلک پیوان اینوی دمی هنه وقت سومر و گاز و سمره و رتل و حقه و قود پارت و من نبین انگلک مسلکه هنه وقت سولبند یعنی نالبند لعبود و چاپار و بوستانجی و کماندار زیرکر و چودار و دلال یعنی گلک خباتین سوسیولینگویستیک جدی کردن سر به او که بن خباتین فرنگیت کردن سر ببین خباتا دودا کرتایی بدم ناسکر پس در باسی مجرا خیلی اساسی ببین تحفت الخیلان فی زمان کردن بلکه فرهترین رای زمان کرمانجی یعنی جو کردیا کرمانجی آخری برفره خبات یعنی گرینگی اوه به کردیا کرمانجی هاتی نویسین جارا اول جبو رزمان کرمانجی هاتی نویسین اره این 1590 ده علی ترماخی نویسن الی بحث عجبو عربی نشانی کرده بده لگل فارسی براور دکه نجبو هین کرنا کردی یعنی اب گرینگی اب برهم جبر کرد خوازه کردی هینی یعنی کردیا کرمانجی هیم بکن نجبو عربی یا فارسی رزمان حریب تفرعات وکی مگوت گلک هفته و 4 روپل رزمانا 17 روپل نظام فرهنگه و لیسا قاسی ویجی دیالوگ تیده نجبو هین کرنا زمان تبک مدرنه فرنگوک تیده بلکی یکم فرنگا کردی ترکیه یکم فرنگا کردی ترکیه وشته بشا بکته کارین هف معنی يعني فعلين هف معنى اسمين هف معنى يعني ايه سينونيم وكارين سينونيم وكارين هف دنگ يعني ايه هف دنگ بياي سيبش فرنگاوي هي قالك بيبين كم لازم تدبين هيك مثلا بيجن كونال جبو شمسيه بكاراني بيجي يعني كون بچوك ال كون زانم بچوك كرنا شي دكم كون يعني كونال يعني كون بچوك ليش بس دبيجس سيوان شمسيه كونال كده بيجن وتشتغل ساعة يعني مثلا سرش بو كشكين باكيرة تكررين عادات الكرداي بري وبري حتى كتشك هنج هي براستي هنيك منطقة هي حتى كتش نت زوجين سريع عم فكري وبشتيك دبون زوجين ودبون هفسر سريع خانود قرتن سرش بون يعني حاصل خبات أساسية كشانا كارين كردي 1866 نویسندی لور ناوی فرانسیزی لیدو كشانا كارين كردي قال كردي ما بكن يعني لغوري دما و كسا و راويان زمان كردي كشاي مثلا قلتيه بانومال فرجي خيايه وعزام تزاي امزاين زايه هونزان او زان ازيبزم تيبزي ويبزي فلان وياي ام دبين قالك فيل كشان الغور حمو دمال غور حمو كيبا اجام جرما ايرو وكيم قلت تايبات منديان سنتاكتيك ابراهيم بازي دينه يعني مثلا هفوكين پیوندی چادر واسدبن دوان سه خبرتام ده هفوکین تمام کرد و کمپلمنت کلاس چادر واسدبن هفوکین بند چوانه ای حوالکاری چواتنه بکنن هفوکین هفسنگ هفوکین مودال رستین لیگدای رستین مانیپولاتیف و هر وها چوانه مثلا امزان کرمانجی دیگه لک جوره رستین آلوز هنه يعني قسم جي ريلاتيفا وكي مياك زبدم جبان برهما قسم جي كوردينيتن ايه هفسنجن يعني وكي اسچوم او نات بونمونه قسم جي كومبلمنت تشي دبه يعني باك مروج از دبينيم كو گلكس باشداري كونفرنس يبونه قسم جي ادفيربيالم يعني بشتي كونفرنس دست فكر گلك مجال هاتم پیشکش کرد وكي نمونه يعني او قسم جي فعلا لكرن اسبكتيف تنشكرن رستين الوس و اي سركاب راكي لينجيان البته اجاره زيرو بتايبتي سري ريلاتيف سكرم دبكارين راونده مثلا هوكا بيوندي ريلاتيف كلوز چاوانت كرمانجي اصل خوش دي ifade yapıktın yani mesela ben o bir خوندکار ماموستای دبینه اب ifade که سرکه ماموستای جی کتابه دخینه هر دو جمله هر دو ifade ببینید به خوندکار ماموستای که کتابه دخینه دبینه و سابقه yani اصل خوش دي ifade yapıktı اب گلک مهمش بو فهم کردن رستسازی کرمانجی هواكين بيوندي يجيك قالك جرين دقري بازليج بربكاراني يعني مثلا بقول انا بلاني او تشتت كل نسبة دكتن جدا جي ببن
مامۆستا بله. ببوره وقتی مهنکی کمه 2 دقیقه اگر تو بکاروی بدی سر هف 10 دقیقه چه بو 10 دقیقه خیلی 10 دقیقه تی در باس بنی ها من 15 دقیقه کرد براستی باش يعني هو كان ريلاتيف قالكي بكارانين حصل لي بالكيشك ودبان هو كان ريلاتيف هنجران سريع هاد نوع بإضافات بكارانين وقت چند بلگیر که لازمه پیک بینیم یا چند بلگیرین که لازمه مثلا اضافه کتنا اضافه تشتكي غريبه براستيج بو كرمانجي هر چه خبر که بیت خبردان یان فعله یان اسمه یان حرفه سه قسمه اوجي بالكيش که اضافهش سريعت كبه يا هري بالكيش بو ما دوان خبط هذا مثلا درجي يعني اكسترا بوزيشن كي انجليزي بيجن من دو خارن كبر fark بروف جي ترناد بو نمونه يعني مثلا دوانا دا جهه فعلا بنجهين تي بري كابه هندري ريلاتيف كلوز يعني او قالك بالكيشه ايجاد ملا محمود بازي دي ملا محمود بازي دي دما كبوم به سدي صد ويا بيكاتي يعني مثلا دما ك فعلا بنجهين بوم به ابنجي نابت وان شولان كو واقع وينه يعني مثلا نقولتي ابنجي نابت وان شولان كو واقع وينه نه يعني نقولتي يعني ما كان كرمانجا خرابه ايدي كتي كرمانجا باكوريا بتاعتي فعل او مروفه كو داين وستاندن جوي پیدا ده مثلا نقولتي فعل او مروفه كو داين وستاندن جوي پیدا بويي يه نقولتي يعني دما كو بوم بس هذه ست اكسترا بوزيشن بيكته دما كو هبوم بميلك برخورت يعني سدي بكي زي نوت ايكب هبونه شي بونه اكسترا بوزيشن دوانده بيكاتنا عمران آرام بلکی لور به مقاله کسر مثلا هوا کم پیوندی مقاله گلک باش بالکش و باش نویسنده بود عندك افعال هره يعني دما كو هبون فعلا بنجهينا افاده بنجهين به استدي صد كده هندر ريلاتيف كلوز او قال لك باشه بالكيشن ميلي كرد انا جهه ل د اما بيج ما د وان سيبر همل ملا دمك فيلك نا جغيني بونه هبونه به او جي جارنا هاتي يعني جارنا اكسترا بوزيشن بيك هاتي جارنا بيك هاتي ایروکه جواب هاتیه که لشکر روسان و گریه مثلا نگوتی ایرو جواب که لشکر روسان و گریه هاتیه اوش راسته لمثلا اف نبویه چما باید پکته یعنی چون هفوق جالیه رزمانی و هیسانتر ده جبر که دو پیوبر بسر هفدو ده ناین یعنی تئوریه کمپلکسیته yani komplekstir hındıktır kompleks de dinamizm aragandır yani ki komünikatif dinamizm dibejin ev زیادتر دبه هزا و گوتنه یعنی رتوریکا و خورتر دبه و بیایی از دارم ما وصلت دنگه تا شو آنها دنگه تا تونه امتنا نه بکه جاکه نه هادنگه هم هیگرو بله نهاده أنا نزارم قالوا وقتها شاش حسب كرت فرزو خلاص بوقتها مراسلي لآخر أنا حمود كان دقات بعض دقات جناين قلتن يعني قالك جورين كومبلكس أنا هو كان ريلاتيف هو كان شرط ليس سركة مثلا نمونة مداني بيوعي السري وانا يشينم نزارم شو وقتها مسازو خلاص بو سپاس و گهداری حالا و بابا ام جی دکتر میکائیل بیلور سپاس دیکنج بو پیشکشیاوی اینها جی دکتر محمد یونات اوی الفبا و الفبای بازدی جمرا پیشکش بکه موسته کرم کی سپاس که موسته دنگم تنه موسته ایم 10 دقیقه متجیبو بیش 10 دقیقه بس نه از همه چند پرچا بشن خوی داری هم نکارن تشتهک بدن الفبای که ملا محمود بازدی هیا کم موسته تایرخان سر خبتیه باش خبتیه اگر اون خوازن تایرخان آیدن درگی پارک بنویسن هونه ببینن از بحثا به الفبای بکم هنگی او الفبا او الفابیا که او پیشنیار که که گل و جبو کرمانجی تیرید که یا نه که انجی جبو کردی تیرید که یا نه که از بحثا بکم دید سریده از خازم ببیجم مسئله الفبای مسئله که ام بیجم تکلیا سمبول و معنی نینه به تایبەتی پشتی مشروطیت دویم دنابر انتلیکتویل کردان دا وک مجارێکی پۆلیتیکە
هند بیجن ام الفبای کرمانجان چیکن هند بیجن ام ارمنیان بکار بینن هند بیجن ام تنی یا عربی یا قرآن بکار بینن هند جد بیجن ام یا لاتینی بکار بینن شما چونکه هر کس لگور فکری خو خلصر جی کی دگری جبونه ام مجار یک مهمه لورا وقت مرج در بادنره سمبوله او سمبول اگر بکار به معنی نشان بده وی علیو خو و بس ولی ام مجر او قا باسط نه ند ام سری دا به بزنبن علی دم و از خازم پیشی هندک کی و الفبای بدم ناسین ناو الفبای هازا صحیفه سبیان اف روپلا زارو کنه بوی دست بید که 38 روپله پیشی دنگین عربی دیده پرانه می خود ذاتن سروی داره بسکنن و دناوان دا چند حب تیپین ام بیجن کود عربیه کلاسیک دا تنه لیدو کرمانجی دو و ام بیجن زمان ایرانی دا هنن چند تیپانجی دیده بوی دست بیدی که و باشه همزه اسره ötre üstün Türkiye esin bume vana jbunay kurmancıj döjün serben ber eri serben ber dibejin ve der da ustad beceli usulü denji hanen eri usulü denji hanen başı mede de naskırın başı way de naskırın waw elifiye de naskırın bu bebi avay başı merib çawati ne berhevdi yani avay ki klasik de khaze elif bayı bide naskırın ve der de ez peşi liser konsonanta yani bedengam biseknim dengin bedeng biseknim ka bikijani ali ve ez benerxinim ka alfabe arabi bivan dengi ku em bejin mela mahmud le zede kirne bi hali xuva jaliye fonem bu neva ve tera kurmancı bi keyannek yani tera kurdi bi keyannek şu kurmancı vaqta merb hamud evoken kurmancı denere hamud dengin ku hamud kurdi da zamanın kurdi da hene ev denk kurmancı da henin emin ha binerin beşi az xazım bahsa hilmi buyine bikim aspiration perat vision PÇTK heye und zan kurmancı da hem pe hamud denk xadiye du dengan ev hamu xadiye du denganın u fonemen yani çava yani tu vaqt beji par u par paramın u par سوي در ده هر دیجه به پید نویسن لی معنی گوهر ویالی خو و افونه من لی دمل محمود بیازیده تنی بوناوی اشارت خاطیه بکارانین جبو چیه جی مثلا چار yani جنبیجن چل اف فونeme yani معنی گوهرینه جبو ویجی تیپ خاطیه بکارانین لی دبیم بیجن اف هر دو دنگ جی ده عربیه کلاسیک داتنن دبی داری دا هاتیه زیده کرن جبو تیه دیسا دو دنگ هنن کفونه من ام بیجن چه تو نه اوستا تو کس او تو دیچی جبو ناویاجی ملا محمود بیازی تیپک بکارانیه تیه بکارانیه تیه زیه او تیه او تی yani دوگور سیستم کرمانجی کرنای لورا دو کرمانجی دا تیه کی هیه وقت تب تبیجن یا تب او تی افتی نه همان تینه yani en aliye xuva cudanın u ke heye ev jiyen bejin ka u ka ya pez de u ka vi aliye xuva bu van hamuyan yek hab denk nivisiye ve denge ke da ji ke nivisiye le ge ne daye de ve elif bay da ge ne daye ez xazım basa empatike bikim birajın qalauti mesela çiye mesela pe ya به او سرداد کاره سرد قلو جیبه دبه چه بند از نکارم بجن زمان مداتنه دووکا مداتنه یعنی جد بجن زبه عالیه بهدین ها زیده تر هیه اریم اف قلوه لی اف ام بجن به تب و ام بجن صد مساس دبه که از باش نبیجم یعنی تام وی دنگی در نخم و بزین او زیهان اوانه همویان را هم دیجن انفاتیک لی انفاتیکن کردی و انفاتیکن عربی نیکن وی آلیا ازیاد چما دو بیجم چونکه عربی دا که جان دنکنن ام بیجن تی هیه سات هیه زات هیه ذی هیه گلو yani ev gertene bu kurmancı tam ve alfabede heye gelo bu kurmancı gertene yani jaliye arabi ve eğer embejin ev sembola ve denge arabiye na yani varyasyon ek vücude u de heman deme de ev Allah fonu
ev hemû alafonun alafon çi yani mane navher yani tu vaqta bêjî mesela pint jî tu vaqta bêjî pint jî her jî heman manenin alafonun ji bo xeyê ji xwe xe û xe ev ji fonemin di kurmancî de û vî aliyê xwe avantaja vê alfabeyê heye ji bo heyê jî he û he her du jî di vê alfabeyê de henin aliyê rotîkan ve re henin di kurmancî de dehet re henin li vê derê de tenê reyek hatiye dayîn û ji bo leyê di kurmancî de du lê henin tenê leyek hatiye dayîn û di kurmancî de du nê henin tenê neyek tabii du nê fonem nînin alafonun li her du lê fonemin yani manê diguherinin tişta girîng ji bo min bi min dengdêrin yani vowelin çima çünkü vê derê de min tekstan jî nihêrî kitaban jî nihêrî ji orijinala wî jî nihêrî î û ê bi yêyê hatiye nivîsîn vê derê hêja ji mînaka mamoste Sevda jî mesela gotiye çi ji îşa canî yan awha meriv dikare biya bixune ji îşa canî ji êşa canî ji êşa canê î û ê wexta tevlihe ve bi taybetî dewangê de wexta em xebat dikin em problem dikarin bijîn çima çünkü em bêjin wexta em îzafe dirêj dikin di wê derê de jî î û ê heye îzafeya nêr hincara dibe î qismê duyem de filan bêvan wî aliyê ve kêmasîkî bi min heye û î û ê divê sedî ser ji hev bê cuda kirin tenê ji bo xwendinê na ji bo morfolojiya wî jî girîng e û wek encam meriv dikare bibêje ez vê jî bêjim biqedînim di alfabeya erebî de bi min pirskirik nebêjim de yani em bêjin zehmetiya herî berçav elîf waw yê hem dengdêrên dirêjin hem jî konsonantin yani bêdengin ew pirê cara dibe pirskirik ji bo kesên ku nû dest pê kirine lê bi temamî wek mamosteyê ji got yani zimannasiya modern li ser senkronîzmê diçe senkronîzmê wexta em tetbîqê alfabeyê bikin eger alfabe bi temamî di nav xwe de hevgirtî be û wexta tu bixwînî piştî astekê em bêjin tu bikarbî bixwînî hevgirtî be problem tune lê her wekî miserî de ji got aliyê biyayê polîtîk jî pirin û em bêjin gelekî kes wexta nû dest pê dikin aliyê perwerdeyî jî mühim e nû dest pê dikin nikarin bixwînin bi vî awayî yani alfabeya Mela Mehmûdê Beyazîdî bi vî awayî ye spas dikim. Doktor Mehmet Yonotra spasî xwe pêşkeş dikin ji bo pêşkeşiya wî ev rûniştina dawî bû wext jî zêde tune rastî xwezî imkanên pirsa hevin pirs werin meriv pirsa bersîvîne 10 deqe 15 deqe ji bo wî lê ez dibêjim qey rêveberî wê ew ê nadem ew imkanê nizanim min nepirsiye lê ew wisa texmîn dikim yani hewek ew wisa dixuye ev pirsek heye em pirsa bigirin wisa em pirsa bigirin kerem ki mesela ew heger em wek morfemê qebûl bikin di deman boriya temam de wek ez hatime ew hatiye em hatine dibe em lêkera bûnê jî di lêkera bûnê jî wek morfem qebûl bikin ji ber ku ev jî ji lêkera bûnê hatiye yani ez mamoste me çi bi statuya wê ez hatime jî aynî ji ber ku reha wê partisîp plus lêkera bûnê yani partisîp plus qopula formula ev ev jî ne ez dibêjim celadet jî çêkiriye me karus jî tekstin jî Mikail Bülbül herî dawî jî min nivîsiye yani gelek kes veya nivîsiye wê çayet vê hûn lêkera bûnê jî lê zêbik heger em waya qebûl bikin yani qopilayê û adin jî nîşeya min din jî mesela ev peyvrêzî cana wexta ku li gor maneyê jî diguher mesela numuneya ku weda gazî kur û kir gazî ne heman mane bû mane cuda bû numuneyeke weda gazî kir hawar kir bû û gaziyekî kir bank kir bû du maneyê cuda divê hûn weya jî miqatebin mixwast zvan hev du nîşeya bêjim em spas dikim belê ez hema noteke kurt ji xwe belkî pêşkešî de min ew kiribe yani me got ji xwe morfema e cana wekî lêker cana ji wekî di rewşa berîdanê da başkira da çekî yani min tam biryarek rewşa berîdanê arastebûnê nakim ez zanim nana ez zanim te çi ji xwe men wê der encamek dedî di xebatê de ji xwe encamek tin em lê dikul me got em tê lêkolîn kirin me ewekî jî teqez jî negot yani lê dîsa ji bo notoya em spas dikim pirsek eger tu nebe baş dawî rûniştira me hat
Ji bo sevram spas dikim.